Enguuto ezikozirwe n'ingoro kakari omuri Katerera hamwe na Kyarutakoba eya kabiri omuri Kicwamba. Abataka nibashaba abebembezi barikushagika okuguma nibiijuka omuntu w'ahansi na munonga omu bintu ebirikukozesibwa abantu bingi nk'amaizi, amashanyarazi hamwe n'enguuto. Abantu ba Kyarutakoba y'okubanza twafuna omugisha muhango okuba tubiire twine enaku y'okukora burungi bwansi beno bo kiri aha kitanda ohurira enzamba yagamba tubite nitukozesa enzamba ohurira yagambira omu rusozi omanya ngu erizooba n'orunaku rwa burungi bwansi konka kuruga erizooba nambwe nijo rwakana tukagikora konka tukashiisha amaani gaitu twereke abanyarubirizi ngu twaba turikweega nitubaasa kandi nitukikora nka tiimu Narongo n'abanywani bitu abakutukwatiraho but not basically government. Kandi n'ekindi nkiriza ngu government n'abantu nyowe tinkabuganaga government netambura nayekoramu omwoga okanjoyininga nitukora government so ninyeta abantu mwena bari okwe as Rubirizi community mureke tukwatanisize hamwe tuombeke Rubirizi itu aha musingi ogurikugumaho. Abataka basiima Narongo Jennifer Arnitwe ahabw'okuba kukorera oruguuto hamwe n'okureeta ebikondo by'amashanyarazi. Tuyaruvirize kururabamu yashanga ebyine emotoka ziri kugwa za piki ziri kugwa twamushaba tubonare bo mazima kutwabonabona yagira ati reka ije nanye mbuza bakuriya ngo baterereze abagendera inyuma batakarabye nta kigo twaharira haboneka habiri hari kubi abantu bari kuba mu byina mazima n'umuntu nayabagwire ariko yakino ko araruga yagendera yo muhanda konga hati tureba hatandika kubonera mwene nyo kusima kwanje mu kugenda ahari na timu Narongo twakorera umuhanda mazime ariyo natwereke kishani kirungi. Mugabi Julius ori inspector w'enguuto ahabwa Rubirizi yahamya ko kiri gukorwa abantu aba kiri kumanywa government. Abari bakora timu Narongo bere nakora itwenka gombora ya Cyabakara kiza yasaba kino guturuboro bimaze gukora yasaba yakora mu office ya chairman C3 yasaba machines enda kubakora so biza bafuna umuzirakisa abateka mu kasente agora mazita baba yambata basaro umutora. Abatimu Narongo bagezaho kwirukanjije omuntu w'ahansi no kwimitsya obuheereza. Mwene nagira ngu deka nanyewo mbatereho orubimbi rwo kubanza then nimwe mwagumizamu nimukora burungi bwansi oruguuto rwitu rugume ruri aha mutindo. Gashakwa Aineshira awa Sky Television agenshonga omuri Rubirizi.